tugisoreje hano n'umanura itoroshi yawe yarakoze kuzana bebe yarakoze kuzana bwiza yarakoze kuzana kigoko ndashimira wani kufari ndashimira kocha ndashimira watu ndashimira muti ndashimira eto ndashimira chisi kidai nimukunda bw'usmanote zamura itoroshi cyawe ituraruka muhite kumwakira Hello, wari uziko muri bimwe bigize ubuzima bwawe bwiza naho uryama harimo? Muri Belly Shop tugufitiye ibiryamirwa byiza utasanga ahandi birimo bed cover nziza, amashoka meza, imisego mika y'umusaya ikaguha umunezero w'umunsi, supanete nziza z'ubwoko bwose n'ibindi bikoresho biha icyumba cyawe gusa neza bidasubirwaho. Ngwino muri Belly Shop dutaka aho uryama byukana umunezero n'abawe bitewe no kurara heza. Badusanga muri Mic, floor ya mbere, umuryango 21. Ni karibu. tugisoreje hano n'umanura itoroshi yawe yarakoze kuzana bebe yarakoze kuzana bwiza yarakoze kuzana kigoko ndashimira wani kufari ndashimira kocha ndashimira watu ndashimira muti ndashimira eto ndashimira chisi kidai nimukunda bw'usmanote zamura itoroshi cyawe ituraruka muhite kumwakira One, two, three, allow me to go.
Let's go. Thank you so much. All right, let's go to target. Umutima wagushaka sibyo nkeneye ubwitangira umunebwe umuhembo kandi kubana nawe nta mahoro nabigizemo nasanze ishuri zawe zitanye I teach you.
ni raso umuhigi